Unia. Eja. Let you say. Oh, nyame adum. Apprentice Prince. Prince Charles. Oh. Eja business ya na eguso kaka yedi. Na won tia fa ko. Me fa yeso afa. Me fa yeso afa. Me ne den. Eja business demand for that. Oh, ya trafa. Ya trafa. Ne hu sa na boju na put you in car or the saying okuje to abrokwa okuje to last me nam cycle eti ono me drive on of me so me ko share me business partner bi ntino me katen so my busy on so ono no pekasa okuje to abrokwa akwa ne pekasa o pekasa otimi kasa sa as e wi ase kwa na e to to form o kasa o be je o te kodo so no o de nam bai unim me hian ene se me fra o ka kire me se o ati me bra ah de na we wa eja me new project me on se ba ko na me ye wo asori da ni tinu eni me wi na we so se ma bo route ni from other side akaka ni beautiful na me ba be start ya hwe de ya ejuma akona so we dey so we kura o me wi akaka small finish touches bi pe na okay me bia kogu na ya hwe de next one ya no so kama e hajo o sha ewe de bie ni ha oh fine no se me de me pass on je me in fact won kasa no when you so ade pa and I usam so what you muto me si akaka branded with this one and for we can drop blocks in mato davi fa bi ye dwapade what you say it mesra wa me so no me nya land bi ye de me ka kire wo no okay ma call first one but man koto ma me na e ne dia se sia no obi ma me life ma me no wo okay do the mesra wa ma ye ko ne go jame e wi a me sand wa ba kire wo se o ba me sand wa ba sia wa se land na so kama wo de wo ni baji me de me pende ma kitu aro ai me ba wa mo boni fast na yanko oba isia okuje to